I huble ye pi waro ki pralok ki wasnyao suk wo up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi to ki kubor katma hapardi ka Russia wa ka Ukraine hakasngi wasan te ton sdangi chaki kubor kat kam ki kubor wadayo na ka United Nation da ong wa hadu nin kasngi da tam yasan laki bru ki wada yut na Ukraine chaki wi won kiri kam ha Poland, Hungary, Romania wa kiwi nadu wasdang thma kari Russia ha Ukraine. Nin kasngi da em ki khna khian kari Ukraine ki wada pan yarap ha i video wapan snya wakiti ki khna da ong ki wating ki wei kwa ki mem ukwa ki uyap. Lada khen I haka poisa India kari Ukraine usu ko yegi chipa yong ka heidor wa arlak san phao hajar tangka chipnai kam ka bai nong wayale thma ki wa ki chipai kari Russia ka Luxembourg upha ko da ki anti-tank weapon cha Ukraine yo yele thma wa ka Russia kat wa nei liang kari Australia one upha ko da ki lethal military weapons chari Ukraine yo yele wa ka Russia Uwi ne kinong rawai kari Ukraine dapsia chipai uyo yele wa ki Russia wei da emle I video yong o I wada viral haki rinsan social media warwai u Kharkiv street kari India upha ko da ka humanitarian aid wakantup langwa I dawai da pon cha kari Ukraine ki khna pure kari India ki wasa kut ha Ukraine da ong ki wa emkam yarap I nei bha waman kasngi da bam I du le so siang cha don hi ija kam wada tip I wada duna bam duna di ha Ukraine katte nei bha wa em kathma de em da ki dorjon wa yap wei da ki spa ngut wa manso ha ka Russian rocket strike ha Kharkiv Ukraine nin kasngi U President kari Ukraine u Zelensky da soy u yaka application for Ukraine membership hapo ka European Union. Kam wadang lai kathma chakmat heiwa nin kasngi da man ko kasngi wasan yong kathma heiwa da yo I wat ki kanthai khlot le da yin dap kanthai ki dei wakeng wa kasuloi yo yale wa ka Russia. Ka Ukraine security company da kular ko wo suchi $1,000 yaki won watampra ya ki Russian tank wasan spa dollar yaki wi won ki chait kari yong ki liang parcha kari US da khang ko yaki transaction wa ka Russian central bank hajrong kathma hari Ukraine nado wasdang kathma hado nin kasgi u president kari Ukraine u Zelensky da panyo u yaka leadership quality yong o heiwa da bon ki bru da yaro ki o we da ong ki le wa u to u leader wasakhet u wa da yele thma chirup o ki bru yong o yo yada yakari we da viral le iwi idur wa chongbam u wa ki wi won ki chipai ki wa yele thma lang chirup o U Prime Minister kari India u Narendra Modi dapha u yasu ngut ki minister cha border kari Ukraine yo yarap yaki khna pure ka India wasa kut ha Ukraine kat kam ka Ukraine wa thame da ong wada em hadu lespa sanphau ar ngut ki nong Ukraine wa kan thop ya khat so ngut ki khna ki wada yap nado kasngi wasdang thma kari Russia ha Ukraine hadu nin kasngi we da ong cho le wada em chi hajan ruspa phrapaw so ngut ki wada manso wa kan thop lang ya chispa khan ru ngut ki khna kari India da pha ko yaki citizen yongka ki wasa kut ha Ukraine wo kan ria no cha western part kat wa da stang ka Kyiv da ka weekend lockdown kat kam ki khubor wada yo de em khan ru hajar ngut ki nong India ki wadang em ha Ukraine de em bon ki dukan kiat ha US Canada ki wada no ya ka Russian vodka we I video le da viral I da dung note we da yam u German journalist hey por wa translate u yaki content kalam u president ka Ukraine ka European Union daw I yarap ko hey wo thet we wo panpo yaki tiar yale yakari Ukraine kam ka sen wanang kong ha ka history hajrong ini nei liang u president ka Russia u Putin da Maham u yaka European Union we da ong ule wa nei da wa aksnyau tho ka European Union ye ko ubo yaki heima u Kharkiv governor da share u yaki dur yong ki chipai ka Russia ki wada pandem hakmat ka Ukraine we da khut u yaki kam ki clueless Uwi na kinong Ukraine uwaya len dapan ngam uya ka jahat u boss Russian yong o ka wachong dor san phau khandi crore tangka da ka poisa India wei hadin wada cha kem u da ong u wa mem usilet u nei bha wa uti u boss u to u wadai namo wa khayi sulo ya ka Russia yo panyap ya ki Ukraine ka wi na ki airplane wa head do hapo parthai da cha panjet ko ha ki chipai ka Russia dapan bat da ka Ukraine